Područje opštine Knjaževac se prostire u živopisnim dolinama reka Svrljiški, Trgoviški i Beli Timok na brežuljkastim padinama Tresibabe i Tupižnice i na privlačnim područjima severnog dela Stare planine. Sadržaj skijaškog centra Babin Zub čine staze na lokacijama Konjarnik, Sunčana dolina kao i Markova livada. Skijalište Babin Zub posjeduje žičaru četvoroset, Konjarnik sa pokretnom trakom za ukrcavanje skijaša, kapaciteta 1400 skijaša na sat i ski lift Sidro Sunčana dolina kapaciteta 1200 skijaša na sat, kao i dečji ski vrtić sa pokretnom trakom Markova livada. Na lokaciji Jabučko ravnište nalazi se prva gondola u Srbiji. Osmosedna gondola prevozi skijaše od hotela u dalji sistem žičara i staza. Ukoliko se odlučite za boravak u nekom od sela na obroncima Stare planine, imat ćete priliku da uživate u šetnjama kroz netaknutu prirodu, da planinarite, da berete lekovito bilje, skijate, učestvujete u pripremanju hrane, a na kraju dana, kada se umorni vratite, ljubazne domaćice će vas ponuditi lokalnim specijalitetima, belmužom, sirom, toplom pogačom, raznim tradicionalnim jelima domaće kuhinje i starim i zaboravljenim receptima. Udoban i prijatan smeštaj u seoskim domaćinstvima, svojim komforom, toplinom i blizinom svih planinskih sadržaja je idealno mesto odakle možete da planirate svoje aktivnosti u toku dana. Sobe su funkcionalne, lepo uređene, sa nezaboravnim pogledom na okolinu i spektakularne vrhove Stare planine. Ono što će vas dodatno privući su izvrsna vina Knjaževačkog vinogorja koja su više puta nagrađivana i nalaze se u ponudi najvećih svetskih hotelskih lanaca. Vinogradarstvo i proizvodnja vina u Knjaževačkom vinogorju datiraju još iz doba Rimljana, o čemu postoje i podaci sa arheološkog nalazišta Timaku Minus, neposredno pored Knjaževca. Rgoška banja se nalazi na obali Svrljiškog Timoka od sela Rgošta na 5 km od Knjaževca. Predstavlja jedno od omiljenih izletišta Knjaževčana i posetioca. Čini je niz izvora koji izbijaju na vodonosnom rasedu dužine 800 metara. Voda Rgoške banje spada u tople, subtermalne vode temperature od 20 do 37 stepeni Celzijusa, a sa terapeutskog gledišta svrstava se u hipoterme. Rgoška banja svojom vodom snabdeva kompleks bazena Banjica. On obuhvata otvoren olimpijski bazen dubine do 2,20 metara, bazen za decu dubine 60 cm sa mini akvaparkom, restoran i nekoliko sportskih terena za odbojku na pesku, mali fudbal, košarku. Pored izuzetnog pejzaža u kome možete uživati, u selu Ravno nalazi se lokalitet Timaku Minus, vojno utvrđenje iz perioda rimske vladavine. U blizini lokaliteta nalazi se arheo-etno park smešten u dvorištu stare seoske škole. Opština Knjaževac ima izuzetno povoljne uslove za razvoj različitih oblika turizma, a blizina planinskog masiva Stare planine i njena netaknuta priroda pruža idealne uslove za razvoj planinskog turizma, organizaciju takmičenja u ekstremnim sportovima, adrenalinsku vožnju kvadovima, istraživanje pećina, vodopada i klisura, kao i planinarenje do najvišeg vrha u Srbiji. Ljubiteljima pitomijeg okruženja preporučujemo sela i reke u dolini Timoka, posetu vinarijama, uživanje u ribolovu, obilasku starih vodenica i mlinova, kao i neko od lokalnih kafana gde uz prijatnu muziku možete probati nezaboravne specijalitete Knjaževačkog kraja. Zbog svega ovoga, Knjaževac je 2014. godine dobio i laskavu titulu izuzetne destinacije Evrope.